Sam Ajda Terzić, predsjednica Vijeća učenika Srednje tehničke škole Kemal Kapetanović. Ja sam Hana Šahinović, učenica sam 4. razreda gimnazije Muslimin. Ovaj dan postao je prigoda za škole diljem svijeta da angažiraju svoje mase srednjoškolaca i čine dobro za lokalnu zajednicu. Taj dan se obilježava danas, 17. novembra. Govoreći o nastanku Međunarodnog dana srednjoškolaca, dan 17. novembar poznat je kao jedan od najtužnijih dana, 1939. godine, kada su nacisti pogubili 9 studentskih vođa na univerzitetu u Pragu. Mi srednjoškolci ponosno, ispravni glavi, stojimo i borimo se za svoja prava. Srednjoškolci su ti koji su uvijek bili u prvim redovima za svaki pokret ili promjenu. U svakoj zemlji, u bilo kojoj krizi, iskoristili su priliku da pokažu svoje mišljenje, a Međunarodni dan srednjoškolaca upravo to nudi. Oni nisu ti koji se boje dovesti u pitanje vrijednosti i uvjerenja sadašnjeg režima. No, ne može se poreći da su se nažalost te akcije i aktivnosti događale samo kada je došlo do krize. Pitam vas, ako možete da kažete zašto, zbog čega ste se okupili evo danas, koliko već dugo vremena provodite ovu praksu? Evo, danas smo se okupili povodom Dana srednjoškolaca koji se obilježava 17. novembra. Već par godina unazad obilježavamo ovaj dan na ovaj način, tačnije šetnjom od naših škola pa do pošte gdje održimo govor povodom tog dana, zašto je on značajan i navodimo prava koja imamo mi kao srednjoškolci. Šta ste danas, ti si predstavnik gimnazije, tako? Jeste? Šta ste danas evo iščitavali i kako ste poruku poslali javnosti na... Pa dakle, kao što sam rekla, ja sam tu ispred također Vijeća učenika i okupili smo se sa učenicima tehničke škole da zapravo podsjetimo na naša prava, na prava srednjoškolaca i da se danas borimo za ista. Koliko u stvari za vas evo znači ta zajednička saradnja, evo vi ste ipak dvije škole koje su tu, ima vas dosta, jel? Jes, pa ima nas dosta kad se spojimo i mislim da je jako bitno da škole, srednje škole u Kaču da se ujedinjuju i da rade kao jedno jer mislim da se može dosta toga postići time i da zajednicom možemo samo postati bolji i unaprijediti jedni druge, davati neke savjete, iskustva, razmjenjivati ideje kako da određene dane kako da ih obilježimo. Kakva je ovo obe vas? Kakva je poruka vaša lokalnoj zajednici kod nas? Ja mislim da mi sami najviše možemo da učinimo i da svakako mi dolazimo iz dvije različite škole, ali mislim da su naše interesovanja i želje u svakom slučaju isti i da zajedno možemo samo više da doprinesemo. Hvala vam puno i sad se šao. Hvala vama. 1939. godine.